Assalamu alaikum урматтуу достор. Мына бүгүн Красноярск шаарындагы дагы бир кереметтүү кафенин биринде Фрунзе кафесинде бүгүн Кенжебек жана Элнура деген балдызыбыз Кенжебегimiz өзүнүн өздүк майрамдарын туган күн кечесин өткөрүп Фрунзе кафесине барууга чакырып отурат. Андыктан барыңыздарды бүгүнкү туган күн менен бир аз үзүндү кылып айтып өтөбүз. Bugün atenem tuğandarım Gübesi bolğun jakşı jarelganin O dostlar ışıl günü terelgemin Bapeste vak beşike bölengümün Bugün atenem tuğandarım Gübesi bolğun jakşı jarelganin Dostlarım jakındarım Tuğan mutlu olsun. Gençlik gelip жатқан tuğan mutlu olsun elim. Ömürüm uzun olsun barıval. Жашоодо эмне максат кылсаң, бар жок максатыңа жет. Элнура бүгүнкү туган муту болсун, өмүрүң узун болсун. Биринчиден сени апаң муттуктайм. Ушул дүйнөгө келдирген, анан сени муттуктайм бүгүнкү туган күнүң менен. Өмүрүң узун болсун ке. Келечегиң жарык болсун, жашоодо эмне максат кылсаң, бар жок максатыңа жет. Эч качан жашоодо кайгырба, анан жидиме келдирме дегендей. Ар дайым арабызда ойноп күлүп бар болуп жүрө бер. Элнура менен Кенжебекке бир кол чаап коебуз, келиңиздер. Анан мен Элнурага бир белегим бар эле, берип коеюн. Мына ол күндөрдөй ачылып жүргөн аркылы кол чаап коебуз. Рахмат. Рахмат. Уф! Сыпысы. Бийлейбиз эми, кеттик. Çakıldır.
Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Bugungi tug'an kunlar bilan Genjet tag'am jana Elnurdan bugun tug'an kun ekan. O'shaning uchun ne deysiz? O'zini qalaysiz? O'zimdan yaxshi o'zimga qanchalik uzun bo'lsa o'shanchalik yaxshi deydi. Hech qachon orqaga chiqib qo'yaylik, bar bo'laylik, jana o'shundaylik, barda-barda qilib jana tushiraylik. Bugungi tug'an kunimni qutlaqtayman. Saga birinchidan densoqlik, ikkinchidan mag'ziylik deganday. Bunday yoshlardan daha ko'p yasha. O'zing aytganday, hali oldinda. Jason. Yaşı oldida. Ne dey? Ömrüň uzun bolsun. Dağı men suuday tunuqtuqdu qalan, vaqt alay qalan. Mana yaxshi jigitlerden tuş bolsun, ha? Kel. Tug'an kun qut bolsun. Az bolsun oluşunu. Бүгінгі туған күнімен құттықтаймын, өміріңіз ұзын болсын. Көп нәрселерге жетпеймін. Бақытты болыңыз, ешқашан олай сырқабай дегендей. Сен үлкен бақытты бол. Жеңдерің? Сіз үшін бізден Hurmatli Genjet tag'am, bugungi tug'an kuningiz bilan hech qachon orqasiz qo'yam. Sizga qalorim yaqin arada yaxshi bir uyli bo'lib olingizlar. Jengamga ko'ngil baxtli bo'linglar. Hech qachon orqasiz qo'ygan. Oldinglarda bola bassin, orqanglarda mol bassin degandek. Aka, ağızdan kutlam aka. Baxtlı olun, bay olun. Ешқашан ұрған. Балаңыз жоңойсын, çoğun bal olsun. Жақшы деп, жеңген бақтылы болғылар. Қашан ұрғағылар. Мына екі женіңізден бір ашқаныз үш подарок алып қойым, кішінекей чоң мерес болсын дағы. Жақсы сөйлеп болды, рахмат. Genjet, al birinchi namoz o'qiysiz, ha? Men siz bitta aytsam. Boshqa nima senda? Aka mazmunga ketib bo'lsam, bugun qanday qonib turgan bo'lsanglar, uyda turguncha shunday quvonib turadi. Qashqada hech qachon qonib ko'rmayman. Yosh bolalarday cho'qqa bir-birini maqtashib, siylashib, hurmatlashib, anjana Musulmoncha bir tug'anday bo'lib qoldi. Bundan aridagi buyursa, bir tug'anday bo'lib yuraylik, oramizdan olamishib o'tkasin. Ardayım siylashib, hurmatlashib, talashqanimiz siy bo'lsin. Ko'rganda da salomimiz tuz bo'lib, quchoqlashib jo'raylik. Neymiş etmeyli? Cindemde. Tug'an qutlug bo'lsin. No, Genjet bizim semeyni veriyoruz. Qo'lchoqlar bermaysan o'shni. İnternetten zakaz koyup özün tandap 2,5 mingga 3,5 ming bile. Denge. Assalomu alaykum. O'zgan gulishdan bilan leasing kartı trakmenti. Bu cumhur kamer tukum. Hava qancha soat? Denge şehirdir. Terşaka. Ben hastalanım. Nasko berke kısbas. Nazima. Altınay olsun mu? Nereye koyup gelin? Ben bana saat vermeyeceğim.
жігіттер сөзге анша жооп бермей. Өзің сөйлесің. Мен деле кыйратпайм өзүчө. Өзің сөйлесің. Бүгүн дагы бир гана биз ченен көзүн телевизордон чектелип калбастан мына бул жигиттер менен кичине бели каланы издедик өзүчө. Акча издедик. Интернетти карадык, Авито Юланы карадык. Эчтеке таппадык да достойнонбай. Анан мынау туалет одеждага бардык. Эчтеке таппай анан койгон мындай кылайлы. Кургун берели. Genç akam öz tandap alыбасын деп ниет кылып калышты. Мен да ошого кошулдум. Ал жерде кичине акчалар сыйлык бар энем. Өзүмө жаккан нерсени алып, семьям керектүү нерсени алып ал. Өмүрүң узун болсун. Дагы жана жигиттердин атынан өзүм атынан сени куттуктайм. Ал конвертте аз болсо көптөй, самон болсо чөптөй кылып. Анан өзүң бересиң. Горкалды. Жок, сүйлөп алсын да. Урматтуу карындашым, неме Эличка, бүгүнкү тууган күнүң менен карындашым бактылуу, сүйгөнүңө жет, тилеген ой максаттарыңа жет, узун өмүр, бактылуу жеңе ишенген, ишеничин актаган, жакшы, ыймандуу, акылдуу кыз болсоң, Амин. Тууган күнүң менен дайымкап, куттайм, Ой! Ой, кол чапкыл! Ажы алды үстүнө жагып, кимсеп түгүңө салып. Бул подарка семьям атынан.